asebawe ekholweni abafuna ukuyela ekholweni namhlanje abaphuthume la ngaphambili na ithuba zani bazizele bona bathintekile uyabona kwakwenzeka nje ibandla Nkosi sobabekezelela vele siyagoduka siyababekezelela bakhona abantu asebawe abanye abawile ngoba bengayi esontweni bawena ngolimi likhuluma noma kanjani phela bazalwane yabo nje kulapho inhliziyo itshela kahle kanti bazalwane this is the last time, this is the last chance we have. Ngiyalitshela isekho enye great revival ezoba khona ibe nje tshelwa yimina ngeke isaba khona ningabeka intende ngakini kodwa alizukubi imvuselelo mhlamba ngiyikhulume le alizukubi imvuselelo. Thank you Lord. Ukhona omunye bazalwane le 310 ukhona omunye bakhona abangakaze bangene emanzini abangaze babhabhadiswe efinale babhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu bakhona uba nje bazama umsebenzi ungakanani awu kodwa Nkosi yami lusifulele nosuku labalunye kangcono babumotha belumzimbi noma zithathu awubuka nje bazana befike baye emanzini awu Nkosi yami kodwa sothini kodwa mamzungu ngeke ngizonika wona imic angasoyithi sithini bazalwane la sithini bakhona abase-South Coast kuyangala ngibona wase-Foxted oyedwa Foxted 2 hayi abase-Foxted ngingabafaka emanzini ngoba ngiye-Foxted Mount Sibala ngingabafaka emanzini abase-Foxted khona umuntu wase-Foxted la angazi noma-South Coast komthwaluke angazi nenzihlane bazalwane angazi kwaba angibazi phela bonke abazalwane nje abakuphi abanye kodwa abanye mina siyacela bazalwane kusethetheku nabalethe kodwa kenziwa njani ayi angazi ukuyeka abazalwane kuleyo ndawo sicela kuqale ngalabo abaphendukayo ukhona befisa ukwamukela uJesu yenkosi lomsindisi namhlanje noma ngabe udrive letha abantu la ungakholwa drive phela sikhuluma amaqiniso la boys sothini bafowethu sikhuluma amanga eJesu mbini wani kuyithuba elihle kangaka wavana wadlala wenza njani cela ukwamukela uJesu wena wedwa ukhona omunye apha msakho hawu mhlambe besizelele so awu Nkosi yami awu anishayile uNkulunkulu izandla abazalwane. Hallelujah, glory to Jesus. Thank you Jesus. Asiqale ngale 2 asivalele amehlo sicele phambi izandla le 2 phambi izandla abantu abami nisho lamazwi emva kwami laba nje abamukela uJesu ngicela bathi Nkosi uJesu ibandla libaphelezele bathi Nkosi uJesu namhlanje ngiyavuma phambi kwabantu naphambi kwengelosi naphambi kwezulu namhlanje ngiyavuma ngomlomo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nokuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafile ngiyakwamukela namhlanje Jesu sula igama lami encwadini yokufa nasencwadini yesihoko libhalwe encwadini yokuphila ngixolele zonke izono zami nokwenza kwami konke phambi kobuso bakho ngiyaxolisa kakhulu ngikwamukela namhlanje ukusindiswa futhi ngiyabuyela kuwe njengenkosi nomsindisi wempilo yami cela hlobo abotho ngcwele siyathandaza uNkulunkulu ngcwele nabo abantwana bakho phambi kwakho uNkulunkulu wethu ngcwele abeza kuwe namhlanje nabo abanye bezibuyisele enkosini uNkulunkulu ngcwele banika amandla okuhamba bangabusakhathali uNkulunkulu wethu onamandla benze balifeze ibanga uNkulunkulu wethu ngcwele balukulo okuhle bakugcina ukukholwa uNkulunkulu wethu onamandla siyathandaza sisize uNkulunkulu wethu ongcwele sesiphuma ngishona kule ndawo baba wethu ongcwele nali ibandla lakho ngaphambili abanye baba bafuna ukuya emanzini enza indlela moya ngcwele uNkulunkulu wethu onamandla egameni lika Kristu Jesu inkosi enamandla in Jesus mighty name ngicela ibandla lishayile uNkulunkulu izandla shaya izandla lakho shaya izandla ngicela bazalwane abasuka la ukuze mhlambe baniyenze kanje le ngicela niye lapha kuma ushers laba bhala u-end time revival niyabona niyabona mhlawumbe azothola ipeni nephepha banibhala ukuthi ubani wakabani ukuyiphi indawo angazi sizokwenza njani mhlawumbe so splithelana ukuthi abangakumina ngizame ngayo yonke indlela ukuthi babhabhadisele abangakomunye yayibona kodwa sizokuthi niyibhale mhlawumbe abantu bazosisiza yilo niyibhale bazositshela bazalwane ukuthi babhalile abanye umuntu wasendaweni ethile endaweni ethile siphuthume kakhulu amen ngoba sazi isikhathi esisele ukuthi singakanani alibonga igama lenkosi siyabonga uNkulunkulu kakhulu siphinde sibashayile izandla besabuyela phansi hallelujah glory to Jesus siyacela bazalwane ukudlulisa
ukubuyisela kuma angazi bazana umphathi ohlelo besakhona noma sibuyisele kuma egameni lika Jesu. Masimbonge unomsakanga simuthande simukhonze imihla ngiyacela bazalwane umfakeli lo uBoys sinayo kwi-end times ubaba wethu uBoys ulanje eBlaffa kakude. So ke sengiyambophela ugodweni bonke abaseThekwini ngicela ngibabhathisele bona. Into ezokwenzeka baba uBoys bazobhala inamba nceke yenkosi lapha. Ngicela nibhalele inamba ukuze nithintwe bazana nangu baba uBoys ulanje. Amen. Eduze eBlaffa. Asishaye izandla ngathi usemsebenzini. So ngicela bazalwane sikhulekele uNkositsile usho njalo. Sikhulekele bazana kamuvi unenkinga emzimbeni wakhe. Amen. Ake sikhulekele ngicela ukuyisela imic egameni lika Jesu. Baba siyathandana. uNkulunkulu wethu Jesu Kristu waseNazaretha wena uhluleli ngomthwalo uzathumela isibonakaliso nje uNkulunkulu. uNkulunkulu amnikeza wona ujwayele ukuthumela abazalwane ngoWhatsApp la inkosi isuke inomyalezo ewukhulumayo ebandleni ngaleso sikhathi. Sacela ukuthi abazalwane abathandayo ukuthi mama ngabathumela ama-messages lawo inkosi mayimnikeza bashiye inamba zabo amagama nenamba zabo zaWhatsApp egameni likaJesu Kristu. Asisukume bazalwane sivale ngomkhuleko. Masimbonge ama-ushers emumva azobe nephepha nepeni. Sacela umuntu ozoshiya inamba yakhe axhumane nama-ushers iphepana nezami bazobe bengemumva. Amen. Hallelujah. Mokhulu umusa kaJesu simeliwe namhlanje ukuza ngimemezele inamba kamama bayisave WhatsApp then bazombingelela then maseba nama messages akhona uzowasave. So uzombingelela umama negama lakho nesibongo ukuze akwazi ukusave. 082 662 4872. Ukuphinda 082 662 4872. Mamzungu Esho. Amen. Asikhuleke. Siyabonga baba wethu ongcwele, yise wenkosi yethu Jesu Kristu kaJesu. Siyakudumisa uNkulunkulu wethu omuhle ngomsebenzi omangalisayo wenzile impilweni zethu. Siyabonga baba wethu ongcwele sesiphuma ngeindlela ezahlukene. Baba wethu ongcwele, londoloza abantwana bakho endleleni yonke. Baba wethu namandla wonke sithembe wena. Baba wethu ongcwele nangempilo zethu sizinikela kuwe
babona amandla wonke wenzile umsebenzi waphelela phezu kokuphila kwethu babona amandla wonke udumo lonke Nkosi silunika wena egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade amen. Socela ke ubaba uMthethwa uyena ozodlulisa amazwi okubonga. Ubaba uMthethwa yamboza. Ngibingelela egameni lenkosi uJesu. Ubaba uMthethwa lokhulumayo bazalwane osindisiwe. Usenziwe uba ingane abe mdala. Mdala kodwa ngingane ngoba ngisindisiwe. Bazalwane ngiyaxolisa ukuthi seze kwasabancane sibahambile abanye. Kodwa ngidlulisa lo mlayezo wokubonga bazalwane la kuzokubonga mina. Into yenzekile ngempume antu ngizobonga okay ngithi ngizobonga nje bazalwana ngingakabongi ngisacela nje bazalwana ichorus elilodwa ningculele lona lonke lifaka wonke umuntu lapha owumzalwane osindisiwe uma umzalwane osindisiwe le chorus lisifaka sonke lithi ngikwazi ukucula kodwa ngizozama lithi ngiyamthanda uJesu wakhulula umoya ngiyamthanda uJesu wakhulula umoya wami wakhulula umoya wami Yesu wakhulula umoya wami wakhulula umoya wami wakhulula umoya wami wakhulula umoya akahlabela amadlozi abezilutho ukhonza abantu phela ukhonya kwenzayo ngalo ndlela umoya wakho ukukhululekile angethi ngiyabonga bazalwane ngizacela ke ukudlisa ukubonga kakhulu bekunzima khona ukwenza lo msebenzi esiwenzile usithatha isikhathi esincanyana kodwa besikhathi esingeze sona sibonga kakhulu bakwethu kodwa umfana umnqobi lo la umncanyana ufaka isandla esikhulu kabe lo msebenzi kuzolunga bese up and down solungisa kunzima usathane la nabo mama bami lapha abathathu sisibami nabo kunzima ku up and down singenamali singenalutho kodwa bazalwane ngenxa kaNkulunkulu bevele ifuna ezeke lenkonzo yenzekile usathane simnqobile ke thina siyabonga bazalwane kakhulu liphinde ngelilanga niyenze lenkonzo ibe yinhle sibonga kakhulu befundisi bami basuke eGoli eMpangeni eTranskei eShowe siyabonga kakhulu bafundisi sibonga kakhulu enikwenzile uNkulunkulu abe nani nonke anibusise ngegama likaJesu amen.